Tekereza kubaho imyaka 82 utarigera ubona umugore. Yego, utarigera ubona umugore. Nta nyoko, nta mushiki wawe, nta nyogosenge, ndetse nta na kaka wawe, yewe nta n'umukobwa mwigeze muhurira mu nzira, nta n'ifoto y'umugore uwo ari we wese wigeze ubona. Iyi ni Alpha Media TV, kaze neza mu isi y'1800. Umugabo wabayeho imyaka 82 atarabona umugore mu buzima bwe. Uyu Torotosi yavutse mu mwaka w'1856 i Harkidi mu gihugu cy'Ubugiriki. Amasaha ane gusa amaze kuvuka, nyina yahise apfa. Nta muryango yari afite wo kumwitaho. Uwo mwana muto bamujyanye bamushyira ku marembo ya Monasito ku musozi wa Antos mu gihugu cy'Ubugiriki. Abihaye Imana baramutoraguye, baramurira, batangira kumwigisha, baramukuza, akurira muri iyo si ya Monasito kuri uwo musozi. Yaje kuguma muri uwo musozi, aho yaje kuhabera uwihaye Imana. Ntiyigeze asohoka hanze habe n'umunsi n'umwe mu buzima bwe kubera izo nkuta ndende za Monasito. Uyu musozi wa Antosi ntusa n'ahandi hantu ku isi. Mu myaka irenga 1000 ishize, hari itegeko rikomeye ryabuza abagore gushira ikirenge ku musozi. Si abagore gusa, ahubwo no mu nyamaswa z'igitsina gore, inka, intama, ihene, ntibyari byemewe kuhakandagiza ikirenge. Ariko injangwe zo zari zemerewe kubera ubuhanga bwazo mu guhiga imbeba. Iri tegeko ryo kutemerera igitsina gore icyo ari cyo cyose gukandagira kuri uyu musozi ryitwa Teovatom, rikomoka ku itegeko ry'umwami mu mwaka w'1060. Umwami Constantine niwe warishizeho. Iri tegeko rikurikizwa na bose: abakerarugendo, abanyamakuru, abanyapolitike. Nta mugore wemerewe kwinjira kuri uyu musozi. Imana bemeza ko Bikira Mariya ari umurinzi wa roho w'iki gihugu, kandi bafata uyu musozi wa Antosi nk'umurima we. Kuri bo iri tegeko si urwango, ni ukwiyegurira no kwiha no kubaho ubuzima bwuzuye bwo gusenga. Uyu Torotosi ntiyabayeho atabonye abagore gusa, kuko amakuru yo mu 1938 avuga ko atigeze abona imodoka, indege cyangwa filime. Mu gihe isi yo hanze yahoraga ihinduka, ikoranabuhanga rigatera imbere, we yigumiye imbere y'inkuta za Monasito. Iminsi yo gutangira umunsi mbere y'uko izuba rirasa byari ingeso ze, kandi nk'uko bisanzwe gutuza ndetse no kwiha Imana byari ubuzima bwe bwa buri munsi. Nta muntu n'umwe yigeze ajya gusura, ndetse nta n'urugendo na rumwe yigeze akora nk'uko abihaye Imana babanaga nabo babivuze. Kuri Torotosi, kutabona umugore ntabwo yabyumvaga nk'igihombo, byari ubuzima bwe busanzwe bwa buri munsi. Ikinyamakuru Denmark Daily Carrier cyanditswe ku wa 29 Ukwakira 1938 cyagize kiti: uyu Mihailo Torotosi yapfuye afite imyaka 82, apfira muri Monasito yo kuri Mountain Athos mu gihugu cy'Ubugiriki. Kivuga ko atigeze abona imodoka, filime cyangwa indege. Kikavuga ko kandi nyina yapfuye akivuka, agapfira Iten, nk'uko byanditswe n'iki kinyamakuru. Kandi iki kinyamakuru cyemeza yuko Torotosi yapfiriye Monasito, aha hantu ubusanzwe atingizwaga n'umugore uwo ari we wese. Inkuru ye yanditswe no mu bindi binyamakuru byo muri iki gihe, harimo ikinyamakuru Waikato Times cyo muri New Zealand. Torotosi yapfuye agaragiwe n'abihaye Imana. Bamukoreye umuhango udasanzwe wo kumushingura. Bizera ko ashobora kuba ari we mugabo umwe rukumbi mu mateka yo ku isi wabayeho kandi agapfa atigeze abona umugore na rimwe. Benshi bibaza niba Torotosi
yaribajije ibintu atazi, ariko ntahanditse ko yigeze yerekana amatsiko, kwicuza cyangwa akerekana irari. Abihaye Imana babanye nawe niko batangaje. Kuri ubu umusozi wa Antos ni ahantu hadasanzwe h'umurage wa UNESCO, kandi uko imyaka ishira ibihumbi byinshi by'abagabo buri mwaka baza kuhasura, kandi bagakurikiza rya tegeko ry'uko nta mugore ugomba kuhagera. Mu mwaka w'1997 abanyapolitike babiri b'abagore bo muri Suwede na Finland barabyamaganye, bavuga ko ari ukurenganya amahame y'uburinganire bwo mu Burayi. Nubwo havuzwe byinshi kuri uyu musozi wa Antos, amategeko yawo ntarahinduka, kubera yuko nta bagabo gusa bazajya bakomeza kuhasura, ndetse n'abagabo bose bashaka kwiha Imana, bashaka kwinjira muri iki kigo cya Monasito bahawe ikaze. Iyi ni Alpha Media TV, kora subscribe.